Iti napalabas, nadanon matlaeng ti panagturpos ni Jurin, ket timabuno da Elisa ken Siasya. Ngem nagsakit tinakam ni Siasya. Idimon unang inayaban ti baro ni Elisa ang makiparitrato kadakwada asang kapamilya. Gapu iti dayta, bimmaba adagos ni Chuna itintablado kalpasan ti panagpipikturda kada Elisa. Inay-ayo na ni Siasya. Ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapaulwan. Si iti barokong. Siya, umay kan, makiparitrato ka ba't kada kabe? Saan na, nanti? Dak kaya't tipan na kaipwer kita eh. Pasensya ka, noy mon una ni Elisa, nakiparitrato. Maluksawa ko, nay. Ang, edad ko na dati na patagaregalo ka ni Jorin. Iha. Ni Jorin, isang tagpay-payapay, ante. Siasya! Oh my God! Na tayong magkakaparitrato. Iha. Ay, ayaw ba nagpatan ni Jorin? Makita, kung nagtumat, special kay na anak ko. Alas, my God. Sige man langan. Pambarak tumot na mangyawat, itiregalo ken ko na. O sige, plaster kayon, mami. Siasya, picturean na tayo ni Elisa. Daddy, Sige. umasidag kayo pa'y basit kanya. Iho. Sige. Plaster kayon. Dito yak. Sige, umisam kayon. Mabitlag, Elisa. Apay, mami. May mayat no ni siya ti kaabay mo, iho. Victor, ag sinukat kayo ti pwesto kay di siya. Saanan, mami? Anya laki din aya. Nasaysayat mo't lang no agabay kayo kani siya. Alan, Victor, umakar ka. Sige malangan. Thank you, Uncle. Ito. Kasta. Kasta. Napimpinta sa kita ano da kayo ti agkabay kani Jorin. Alang arudan, Elisa. Picturean na kami. Juan Jorin. Alan, umisam kayon. Agore ka, mabit lang, Elisa. Apay manan, mami. Nasaysaya at no kalabayam ni siya, Jorin. Anya? Ay, saan, mami? Nakababain kini Siasya. Okay lang kanya, Jorin. Sige. Sa labayan paglaan. Saanan? Kastilatan. Nakababain. Iha, pasensyakan ka ni Jorin nga, anak ko, ha? Mabai namang kalabay kan ka. Okay. Siyaklat tangarodan, tinang sa labay ken ka. Anya? Alang arudan. Asit gaman na yung bag. Okay, auntie. Aday ka. Sige. Picturean na kamin. Ha? Kat, apay ano ka mo lagat kalatan dito, Elisa? Picturean na kami. One, ma'am. 1, 2, 3. Aday ta. Maminsan pa, Elisa? Sige. 1, 2, 3. Mayatan, ma'am. Sige. Napintas nga tamot lang. Di pa nangalam kada kami. One, ma'am. Napintas. Okay, thank you. Jorin, gabutan na paragsak na. Kiti pa nagpa-picture tayo. Adoy, awa, tumonto yung regalo ken ka. Adoy.
Anya daytoy akahita, Shasha. Anya tinagyan daytoy. O di, dukatam, tapno maamuam. Ala ni Iho, lukatamon. Takithak mamot no anya dayta. Uwan, Mami. Tulpag tilugan. Dominic, saan nakakadinga inimbitaran ni Jurin iti graduation na? Inawis na ng kaya tinapan. Tapay. Anyat panagkunam, Crisilda. Nung nalipata mo na anaming pinsan tinapasamak iti kalabas. Saan kanya? Kasumadiwala ang itilagip ko tinapasamak. Nung makita nagturpos ni Jorin. Anya? No siya kumati nagbalin nga asawa ni Chona. Siya kumati akin anakin ko na. Anyakit katan, aragsak ko. Ay, agpada tala ang itigasat. Tano siya kumamati na asawa ni Victor. Anya kumanaragsak ko. No siya kumati nagipas ngay ka ni Jorin. Griselda, iti pan nakaipalay ti siit iti barukong ta. At dantulat ta karma dagit ng pasakit ka data. Adon atawan tinaglabas. Nga maging kaita. Di tapay mat nakita day ta karma adimteng kadakwada. Dandanin, Griselda. Anya? Basit lang na panawan ti palabsan. Makitam ton ti panagarubos ti luwan ni Chona kastamat ka ni Victor. Dep-dep pa ang danton ti babawida. Sa dino tinangi parking nga bete kung kunamalugan na regalo bete anak ko, siya. Ijoy, auntie. Sige, magnatayo na ta, auntie. Nagadayukat nga minan tinang iparking, amiha. Awan nga min ti space iti parking area iti asideg, uncle. Isa nga, impanti driver ko, Ijay. Oh, May sa ito ni Elisa, ito gaw na. Tadi mo't simurot ngamin kada kami. Jurin, apa di ka matagsasaon? Ay, kwa, Mami, awan. Adalang malagip ko. Okay, dito'y tayon. Oh, Ha? Ado mo't tinaka-interalugan dito, Shasha. Awan kadagita ti akin tulbag itinted ko ken Catherine. Sa di nang ayan na. Tinakaparada iti sirok ti lugo. Dayjay ti akin tulbag itinted ko ken Catherine. Ha? Mudilo alugan. Wan. Umay kayo. Oh, Asik ken tayo. lupay adayo tayo pala. Makita ko na napintas, iho. Nagpintas. oh. Ay da, agyaman ka ba't akin ni Shasha? Mami, nakangin niya na dahito alugan. Talaga nang ina, iho. Milyones ti bayad dayto yalo, Catherine. Talaga asaan nga ang angaw? Shasha, apay nga niregalwan nak itinakangin niya na alugan. Gaputa. Taan niya. Victor, umay ka. Adaywan ta pa'y lang idatap no makampagyaban anay bag ni Jorin kan ni Shasha. Oh my God. Oh my God. Adaywan ta pa'y lang ida.
day karga itay ti kahit nga internet siya sa kiniturin. Kat siguro, nanginalakit ti bayat tay di alukan ngayon regalo na. Saan apale? Tay ko na ni Uncle Dominic. Amabalin ko nga artapan tay di regalo ni Shasha kiniturin. Babaan ti panangiregalok matan kiniturin. Tinasamit awan ko kan kuana. Shasha, di mo pa'y sinumbatan ti saludsod ko itay. Apay arin ni gulwanak iti nakangin nga na alugan. Gabutan na patek ka kanya, Jorin. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't mo ka di pa lang ngay buksila. Ngay balikas ko. Di mo ka di pa lang maawatan. Shasha, Nakababayin nga min no ibalikas ko pa'y naang. Amo ka mahawata mong tiket ko asawan. ay ayatan nak. Unay, Jorin. Shasha, Di makalaki di Amerika. Aging gaan nagbalasa nga. Sana pagpanakal. Adumat, dagiti nagaram kanya. Ken, adadapay ti puraw, ken kadaraan tayo. Ngam, si kansa, tinakaikariyak. anya. Iho, di ka barbaro alugan mo, ti paglugan na mga agawit. Uwan, mami. Ani yung kay kan. Adugan ka, tapapan tayo. Umaya kon. Gumanat pa yun ni Shasha, mami. Sige, ingkayog luganan ta sumaruno ako. Di ho, sumaruno ka nga rodadagos Sige. Uwan, mami. Jorin, napanandag iti dadakkel mo agraman ka ni Shasha. Apay nga da ka pa'y lang dito eh. Gaputor orayak ti regalom kanyak. Anya? Tadi ka di pa'y lang napnag di nakangin na regalo kan ni Shasha. Material abanag di in regalo na kanyak. Nakangin na alugan. Uwan, nangina. Ngam amok anapat patagpela ang ti regalom kanyak. Kasano ko mga ipagam anapat patag. Idinto ta nakurapayak laang. Gaputamok, nga ti regalom kanyak kat nagtaod amis mo di tapusom. Anya? Diyan regalo kanyak ni Shasha kat nagtaod iti walit na. Ngam no si ka, kat amok adi tapusom tinaggapuan na. Jorin? Kaya't kumatan amaamuan, noan niya day di regalom kanyak. Ngam no si ka, kat amok adi tapusom ti pagtaudan na. Jorin? Kaya't kumatan amaamuan, noan niya ti regalom kanyak. Nagtaod amis mo di tapusom, Elisa. Sige. Ibagakon. Katsapay lang ko, ma. Tay bilang mo anapatag.
niya, Elisa. Gaputa makita ka nakapatpatarak unay kan ka. Kat saan ako nga agpangadwa. Ang mga klonan iti ayat mo kanyak, Jurin. Agpaiso? Yay! Wen. Agtala kalatan. Tamang ano adama kang nagkadata. Pasensya kan. Yak malapdan ti ragsak ko. Gapo iti regalom kanyak, Elisa. Sika talaga. Umay kan. Intan iji balay. Kat pagluganan tan adwa di regalo kanyak ni Shasha. Anya? Paiso. Amiga. Naglugan da ni Elisa itin regalo. Oh, kawin niya tayo. Tuyan. Auntie, nagasgasat ka ti day nga Elisa. Ngam iti siya. So, adi ha, nagasgasat ka nga dayo ngam ni Elisa. Sige, dito'y kapay ha. Inak ayaban ni Jurin. Isuti ka sangom amangan. Wen, auntie. Ay, ti awan ng pain. Makauri kanyak ita. Adugayan ti bisita nyo. Gaputa ado ti inimbitar ni Daddy kani Mami. Sige, mangantan. Kumakat. Dagiti napatpatag asa nga ilim. Iso ti sangwam. Sikat ti kapatgan asa nga ilik, Elisa. Iso asikat ti kalanglang ko amangan. Anya? Gaputa ti panangaklon mo iti ayat ko. Katkasla agtatapaw ita kadagiti ulap iti nalaos aragsak ko. Sika talaga. Aman, agpaiso ti ibagbagak, Elisa. Sige, mangantang arutan. Oh, Jurin. Ni siya tirumbang akasangom amangan. Asaan kat di ani Elisa. Ala, tumakder ka nitayan mo, tamapan ka itayan ni siya. Isulatan ti kasangoy amangan, Mami. Anya, sikat yakin sa nga ilik iti siya. Amigo. Iso sikat ti makagapuno, apay nga da ditoy. Iso sikat ti rumbang nga makisango kan ko na. Mami, da kayo tinagawis kin kwa na. Iso ada kayo ti akin sa nga ilikin kwa na. Anya, Di kay kumanagsubangagi na. Sige, Jurin. Ingkalatan kasango ang mga ni Shasha. Bayan naglatan dito eh. Sikat ti kayat ko akasangong amangan, Elisa. Iso adi tuyak amangan. Sige, kakabsat. Mangan kayo lang. Ato ti mainom. At busog kayo. Ado ti saganami. Sige, sir. Thank you. oh, Victor, isardeng mo pa ilang ter aramidam. Oh, opesyon na. Anda ka di parikot. Medyo rin. Tinakayat ti mapan itilamisaan ngayon ni Shasha. No saan na kaya ti mapan iti ayan na? Di iso ti maunam ang mapan iti ayan ni Jorin. Kasano kumakayat ni Shasha ti mapan iti ayan ni Jorin na lamisaan. Kasangsango na ni Elisa. Anya. Mang maganda pa kiti. Nagkijay ba di? Kita kami na. Oh, Soron kon. unngag paiso. Ala, bay amon hani. Doa talaptan di makisango ken ni Shasha. Ti anak ta ti kayat na makasango ang mangan. Anya. Iso ti kayat na akasango ang mangan. Ha? Sika man ti makisarita kini Jorin. Barang mo sika ti denggan na. Manghandan ken ni Elisa. Nakababain mat no tumakder pay laeng ti anak ta.
makamlatan kini Victor ang kasangom amagan, ha? Nakababain mat ngamin no tumakder ni Jurin iti lamisaan nga ayan na iha. Iso natayo latan ti agsasango amangan. Iha, apa yung timakder ka batan? Pasensya kayo nanti, Uncle. Awanan ti ganas ko amangan. Anya? Idaek tulatan balay amangan. Sige, mapanakon. Shasha, aguray ka! Shasha! Anya pa'y dagiti sumarno ama pasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan.